Into eyenza ukuthi amavidiyo anjengalawa singawayeki siwaphinda kuze kubangeleke isicefe kwabanye abantu ukuthi ngikhule nitshelwa nayitshela ukuthi uKhuzani umculo wakhe awusafithi, kumele ashintshe, kumele enze njengabanye, umculo uyi-commercial wise, kumele udayise umculo. Nakho izinto eziningi ngathi ingoma ezinye ayideserve ukungena ko-top 20 or ukuthi ishaya unyaka, nanikhohliswa ngaye, nanifunzwa yena, kwablame koNgizwa, kwablame koTshatha, kwablame kuKhozi, baze baresign abanye uKhozini, abanye baxoshwa. uKhozi lashintsha nendlela yokusebenza ngalo, ukuthi ngisuke natshela isikhathi eside ngoKhuzani benikhoje ukuthi yena uwumuntu onjani, ubheda kanjani, ngoba sekufike lokho okufikayo enikuthandayo enasenifuna ukuthi kuphakame. But umuntu obeyinkinga phambi kwenu ubayedwa. Ubona bonke abaculi bomaskandi, umuntu obeyiproblem uKhuzani. Kuyamangaza ukuthi uKhuzani uyiproblem kanjani manenza izinto univimba kuphi, because uKhuzani akanama-views, ama-streams amaningi lapha ku-Spotify. Iy'ngoma zikaKhuzani ayikho ku-Spotify safika ku-10 million, ku-YouTube yodwa safika ku-10 million. Pho ekwenzeni kweni izinto univimba kuphi uKhuzani? Nishaya u-number 1 ko-YouTube kuma-trending, yena number 2. Yini le uKhuzani athi mayenza ibaphathe abanye abantu kungavumi ukuthi bemukele ukuthi cha, uKhuzani usekhona, umculo wakhe usamsebenzela ngendlela le umsebenzela ngakhona. Umculo wakhe akusiwona opinki, akusiwona owekhala. Ibrand yawo awuhlanganiswe nesinye isitolo eqala ngo-W. Ucula ngendlela ayicula uKhuzani, was-decide ukuthi this is what I want to do, this is how I'm going to do things from now going forward. Abalandeli bakhe uKhuzani abamthandayo baya-understand ukuthi usebenza kanje uKhuzani and bayakwemukela lokho. Umculo omningi uhubha ama-trend, kugijisa izinto eziningi. uKhuzani unfortunately-ke lokho akakakwenzi. Kuma-list ahlale circulator, ehlale siwabona ebanga isidingo, yi-list le esingeke siyibone le yokuthi ama-top artist lapha ku-YouTube. Sizoyibona mhla kufika omunye umuntu. Ukutshelana ngalokho, ukutshela ukuthi i-propaganda, i-agenda ehlala iphushwa, ezanye ukuphushwa nabantu i-agenda abafundiswa yona ukuthi sekubani kumculi-ke osezingeni manje, osengenile kubantu. Uma kubona uKhuzani kanje, lento iphikisana ne-agenda yabo. Nanokuwola abantu abakwezinye iy'ndawo abangakawulandeli kahle umaskandi, ukuthi betshengise ukuthi nangu ubani, uyena oseyinkinga, ufeaturisha amanye ama-artist kwamanye ama-genre, ashintshe ne-sound, lo uyabheda, uKhuzani abe u-number 1. Kubaphathe kabi lokho, kubahlukumeze futhi. Ukwahlala umzukulu ku-number 1, nomunye uzohlala futhi ku-number 1. Kodwa into ebaphatha kabi ukuthi uKhuzani uhlala eleni la, uhlala kanjani, ngoba ucula lo mculo wamaskandi obheda. Angithi nethi uyabheda, pho uma ubheda ufuna lapho ku-number 1. Yizo ezinye izinto lezi ey'casulayo ney'nyenyisayo. Before uKhuzani okhipha album, i-list yama-monthly listeners ade beyi-repeat because i-propaganda isebenza kanjani, kumele into iphindaphinde kaningi ukuze ugcine wamukela ukuthi into ethize inje. Because into uma lokhu uyibona kaningi, more than 10 times, more than 20 times, umqondo automatically conscious, umqondo ugcina usukwazi ukuthi kunento ethize, even if lento sayicabanga, but umqondo iyakhalela. Kodwa lama-list afana lawo awaphindwa sidala. Uma nje kuphinda u-number 1 laphana, kubhizi-ke ku-YouTube to number 1 ingoma eshaya ayikhulunywa start the same YouTube. uKhuzani u-number 1 as an artist, album yakhe kuze kube namhlanje. So laphana kuma-monthly audience ekaKhuzani biko-500 and something before yokukhipha umsebenzi wakhe. Today uma uthi uya-check-a laphana ithi 1.96 million abantu abanokuvizitha umsebenzi kaKhuzani ku-YouTube. Bayakhuluma lokho, cha akukhulunywa lokho. Ingani izinto ezikanje zingakhulunywa? Ingani uma umlandeli kaKhuzani i-shift kuwo i-focus kuveza ezinye izinto ezingathi sho? Bazokutshela ngengoma eshaya u-30 million, bakutshela ngengoma ku-Spotify eshaya u-24 million. Bakutshela izinto i-focus bayihlukanisa ukuthi ungafocus entweni okuyona leyo uKhuzani ayenzayo, akwazi ukuyenza. Phela uKhuzani akaculeli inoma ubani, icula umuntu othanda umaskandi. Uma sistika kumaskandi, umaskandi lo. Just like umuntu we-gospel, ucula abantu be-gospel.
lonto esikhulunyiwe kodwa the same people over and over again bayakhuluma. Why lama list angaphumi la monthly audience? It because uKhuzani ukuleyo top 5 engabe top bani le ehlala ibanga or top 10 ukhona lapho uzosuka vele lokho bese kumveza njengomculo obed ukuthi i-propaganda esiyiphushayo ayiphusheki bafethu uKhuzani benza kanje. Yes, bakhona into abenisiza impela nike nawathola amandla nike nakhuluma kakhulu noKhuzani nimenzile nawe afila less of a person nabalandeli bakhe koba nokumngabaza abanye bebona the way uKhuzani bemcukufuna ngakhona bemcunula bemenza yonke into bemkhuluma kabi ama-comment abuya ngale laba bangamthandi. I'm sure kumanje mawunganje uKhuzani kuma post wakhe bazomtshela ngengoma lapha iphumile ukuthi yena ihamba kanjani. Uyayibona lonto le izinto ezibhlungu lezo bese bengasekho proud abantu ukuthi bathanda uKhuzani kunzima. So izinto ezinjalo lezo sithule sayibona Spotify kwi-album last year angidlala nengane. I remember by December after 30 days maybe December 15 or 16 ama monthly listeners ayelapha kwa 454,000 if I remember very well. Kodwa ehla ama monthly listeners akhona azafika lapho alakhojika khona ngo 240 plus niyazi masehlile. Kodwa this time around after 15 days uphumisa zaKhuzani alapha khona nje manje 493k. Mina kuyinamba entsha egama laKhuzani engazange ngiyibone before. Angizange ngwabale, angizange nginotice. Yizo ingoma lezi ezikuyi top 4 before kuhlangana inyanga. Lawo into enkulu uKhuzani ayenzile. It's a big thing. Kulo mculo lo abathi abantu hayi kwasha bacema kwayiqenda. Yiyo lo. Ezinye ingoma nazi ezikhona. Wonke lama streams la wathole before kuphela 30 days. Yingani pho kungabonga ukuthi Khuzani siyazi ukuthi after isikhathi singaka abantu ukustreama nokudla umculo wakho online bayehla. This time around why kodwa ke enganikezwe lokho izimbali zakho ukuthi na we can see what is happening online. The problem nifuna ukumcomparisha ukuthi inganobani ingoma yakho ukuthi inganobani isikhavile hamba ucheck ukuthi ubani sekuphi. Why you always keep on comparing uKhuzani nandlela asebenza nabanye abantu? Because lo mculo enokhompishayo ukuthi compare this one and this one akufani ngisho ama sound. Indlela omunye angena ngayo omunye is different. Omunye umaskandi omunye ufuna ukuba umaskandi. So wasi insist ukuthi na lokho kukhulunywa abanye abantu sibafaka sibacommercial noKhuzani. Ingoma lezi lapha ku YouTube njengoba nibona ukuthi ke ngokudlalwa zikuphi njeka lela ku 98 ku 98 lethi ngizokushare kunjalo enye esekugcineni ethi ngijabulise 92 ethi ngibona kanyoka 73 abanye bayaphika 93 umthandazo 79 ngelinye ilanga 99. Yizo ingoma lezi elapha ama position lawo ngokwama trending akhona uma ngicabanga because no YouTube phela sozo introduce lento ukuthi ingoma ibe unumber 1. Mhlahleza neBat 59 inkulu kakhulu 56 bebedlala ngam 68 54 sishaya amadoda. Nazi ingoma ezinye angiyifakanga la because bese kujahekile ukuthi umuntu enze ini i-list la. Yizo lezi ngoma zikhona lapha ziningi ingoma eziku YouTube but eziningi kakhulu zi top 100. Do you understand? Oh nazi zikhona uma nikinikana number 12 2 million plays. Jola naye 23 qoka kahle 1.2 million 20. So yini abantu abayifuna? Yini le kumele ukukhulunywe? Yini kumele ikhulumise ngaso sonke isikhathi? Akukho. But i-acceptance iyona eyinkinga ukuthi na abantu bemukele ukuthi lo muntu ebesitshela ukuthi kuphelile ngaye ebesitshela ukuthi akasayindawo abantu abasamthandi kunezinto ezithize ngaye siyazi ukuthi unjalo vele. Mhlambe nani itshela ukuthi uKhuzani ngoba sekhupha isikhathi singaka uzokwehla niphamisa omunye umuntu. Maybe you are hungry for a new person ukuthi alide without uKhuzani. Unfortunately angeke sikhethe lokho.
yiwo umculo oyidecide-layo ukuthi na uzoba kanjalo, yiwo abantu abayidecide-layo ukuthi na basafuna abantu. Angeke nidecide ukuthi ubani samfuna ngoba nina nithi nithanda abantu. Kunjalo kunjalo. Izinto emine-celebrate abantu into enjengama-monthly listeners lapha. Bese for kuphela abantu abanama-monthly listeners ayimiliyoni lapha ku-Spotify. Those are the things you should be celebrating. Ukuthi amaqhawe ayi-4 kuphela kwezelindeni namaskandi. Izinto ezinhle lezo okukhombisayo ukuthi umculo walabo bantu labo bayawudlala bayawustreama and kuyi-high rotation. So nje kunjalo nje bengifuna ukuveza ukuthi kwesinye isikhathi abantu abathanda ukhuzana kungabi bikho into abahluphayo, bengabi no stress, bengafeel as if mhlambe ukhuzane somewhere somehow there's always something missing, ayikho into eshodayo. Lokho kwenzakalayo ukhuzane into ayiculayo, into nina eni-streamayo nenidlalayo iy'namba lezi ezikhandwe yini, and lezi namba zinkulu kakhulu, zinhle kakhulu. Ukabani kohlala ku-number 1 lapha kuma-top artist. Angithi kuba kahleli ukhuzana lapha ku-number 1 lese u-number 2 bebezomhlela, bekuzoba ijoke enkulu, but ukwenzile lokho ngamandla enu ngokuthi na niyamthanda, niyamlandela umsebenzi wakhe. Ngiyafisa ukuthi na noma nifisa ukuthi kube nezinto ezithize maybe enifisa ukuthi ukhuzana as-introducer mhlambeni akhiphe into enjengesingili noma ama-EP. Yes, kubalekile lokho kungenzeka futhi ngaba kuhle lapha ku-Spotify ukuthi kusalindwe i-album kube khona iy'ngoma ezimkhuphulayo along the way, but for now yilokho akuprefer ukhuzana ukwenza, and ilokho abantu kumele bekuhloniphe ukuthi uthathe le decision ukhuzana. Niqhubeke nimsupporte njalo ukhuzana, wenza umsebenzi muhle kakhulu. I-album yakhe yenza kahle kakhulu, including nale last year yafika yayishintsha yonke i-perception yayikhona ukhuzana eyayi-wrong, and babe beyitshela ukuthi ukhuzana akezokwenza kahle abantu last year na this year uba-provile wrong. Once again ukhuzana uyakhombisa ukuthi why lo mculo oyena, even though abantu abathi banama-streams baney'ngoma enama-views amakhulu bengayitholi attention ethola ukhuzana. Akayifoti lento ukhuzana, into azala nayo ukucula into ayiphilelayo, isiphiwo sakhe. Ngiyabonga ithuba sizodinga nokuzayo sesiyokhuluma ngomnye umsebenzi khona la Window Fast futhi TV amavidiyo amade xose kakhulu, kodwa kwesinye isikhathi kumele sibeke imibono ethize ejulile ukuze abantu bebone ukuthi na ukhuzane izinto azenzayo abantu mhlambeni banokunganaki kanti thina siyayibona and kumele siyivezele abantu emphakathini. Salahle.